За тэгээд хамтдаа залбираад эхэлцгээе. Our loving gracious Father in heaven, Тэнгэрт байгаа хайрын эзэн бурхан минь, now we're about to open up the Word of God and think about the topic love. эзэн бурхан бид таны үгийг дэлгэж, таны хайрын талаар бодож тунгаахад минь та хамт байгаач. Please come and speak to us so that we will understand what the Bible says about your true and genuine love. Та бууж ирч биднэрийг таны хайрын талаар илүү сайн ойлгоход минь туслаач. We pray this in Jesus' name. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Amen. This morning I'd like to talk about a topic called love with the title Beyond the Spark. За тэгээд та бүхэнд өнөөдөр те одоо очноос илүү гэдэг нэрэн дор хайрын тухай та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. And let's begin this presentation with this famous Bible verse found in John chapter 13 verses 34 and 35. За Библийн Иохан номны 13 дугаар бүлгийн ишлэлээс хамтдаа уншаад эхэлцгээе. I'm going to read in English and Pastor Odin is going to translate them into Mongolian. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. За би та нарыг хайрласны адил та нар ч бас бие биенээ хайрлаа гэж хэлсэн. The Bible is very clear. From the beginning, we were created to love, and this Bible commands us to love each other. За Библи бол биднийг бие биенийгээ хайрлахын төлөө бүтээгдсэн гэдгийг маш тодорхой хэлдэг. Энд ч бие биенээ хайрл гэж тушааж байна. Therefore, as a human being living together in this world, it is our duty to love each other. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр хүн төрлөختөн бидний хувьд бие биенийгээ хайрлах нь бидний үүрэг юм аа. And there are many kinds of love, but today we want to talk about one specific type of love. За хайрын маш олон шин чанарууд байдаг. Гэхдээ хэдүүлээ яг өнөөдөр нэг онцгой нэг хайрын талаар судлах болно. How many of you have ever experienced that sudden, overwhelming feeling when you see someone, your heart starts to pound and you get sweaty and you get so nervous about it? Та бүгдийг хичнээн хэн нэгэн хүнийг хараад ингээ гинт зүрхчин ингээл тэ логшаал хүчтэй цогтлол тэ гар чин ингээл хөлрөөл ингээ сандарч исэн бэ. Have you experienced that? You see a boy, you see a person with another gender, and immediately you feel so nervous and you want to continue to talk with the person and spend some time with the person. Та хэн нэгэн хүнийг хараад ингээ юу хийхээ мэдгүй сандраал. Тэгтээ тэр хүнтэй ингээл уулзаал яриад хамт цагийг өнгөрүүлмээр санагдлаа тэгэж дурлж исэн үү? And when you receive a message from that person, you overanalyze the meaning of the text message and you get yourself excited about the message. За тэгээд яг тэр хүнээсээ ингээл нэг мессеж аваад те маш их догтлол тэгж хүлээж исэн үү та? Oh, the pastor here is smiling big time. Maybe she has an experience. За манай одноо пастор нууцхан инээгээд энэ айгүй ариун туршлагатай юм шиг байна. Are you in love now? Okay. Many of us have those kind of feelings right now. За бидний ихэнх нь ийм мэдрэмжийг авч ирсэн тийм ээ. The world tells us that this is love. За дэлхий бол биднэрт энийг одоо яг нь харж байгаа зүйлийг бол хайр гэж итгүүлдэг. The culture, movies, dramas, and social medias, everything you see, when you feel something, they say that emotion equals love. За тэгээд бидний үзэж байгаа дуу, кино те маш олон зүйлсүүд хайр бол мэдрэмж юм а гэдэг ойлголтыг биднэрт өгдөг. If you feel it, you are in love, but if your feeling fades away, you're out of love. Хэрвээ чи энийг мэдэрчил байвал чи хайртай байна гэсэн. Хэрвээ тэр мэдрэмж чинь байхгүй болчвол энэ хайр биш байжээ гэж боддог. I had one of those experiences as well when I first met my wife. За тэгээд би анх их нэртэйгээ уулзахдаа танилцахдаа I met my wife 15 years ago and we've been married for 14 years. 15 жилийн өмнө танилцсан. Тэгээд бид хоёр гэр бүл болоод 14 жил болж байна. Of course, I also had one of those moments when I see her, my heart starts to pound, and I get so nervous, I get sweaty, I don't know what to say, but I just enjoy spending time with her. За мэдээж хэрэг бусдын адилхан те сандраал зүрх дийлсэл те хэцүү байсан. Гэхдээ би ингээд их нэртэйгээ хамт байхдаа айгүй сайхан байсан. But after 14 years having a son and living a day-to-day life, facing a lot of conflicts, disagreements, our feelings fade away sometimes. За тэгээ 14 жилийн дараа те ингээ хүүхэдтэй болсон, цаг хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд нөгөө бусдын адил хэрүүл маргаан үл ойлголцол зүйлсүүд байдаг. If there wasn't something beyond my feeling,
we would have ended up saying goodbye to each other. Гэхдээ яг тэр мэдрэмжээс илүү нэг зүйл байгаагүй бол бидний харилцаа аль хэдийн дуусчих байсан. Because oftentimes our feelings tell us that you cannot love her anymore with her bad habits or some of the things that we disagree. Ягаад гэвэл бидний мэдрэмж бол те ихэвчлэн за одоо болно штэ ингээл болчооч те нэг тийм зүйлийг бид нар сануулж But байна. now don't get me wrong, feelings are not bad. За гэхдээ та бүхэн намайг битгий буруутгаарай. Мэдрэмж гэдэг бол тийм муу зүйл бол биш ээ. Because when God created human beings, God gave us the feelings as a gift, emotions. Тэгээ бурхан биднийг бүтээхдээ те энэ сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйлийг бол биднэрт бас давхар бий болгож бүтээсэн юм аа. Excitement, Баяр хөөр те affection. These are all feelings that God has given us as a gift. хүсэл тэмүүлэл хайр гэд энэ болгон бүгдээрээ бурханаас бидэнд өгөгдсөн зүйл юм аа. But we must recognize that there is more than feeling in true and genuine love, which Bible talks about. Гэхдээ эдгээрээс илүү нэг зүйл байгаа гэдгийг та бүхэн маш сайн анзаарч харах хэрэгтэй. That's why today, this morning, I want us to look at the biblical principles to discover what true love really is. За тэгэхээр та бүгдийг Библийн яг зарчмын дагуу яг жинхэнэ хайр гэж юу юм бэ гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж. And to understand the true meaning of love, we have to look at the perfect example of love, which is God Himself. Тэгээ бид нар хайрыг жинхэнэ хайрыг ойлгохын тулд те төгс жишээ болох Бурхныг бүгдээрээ бас таньж мэдэх ёстой. If you look at the Bible and study the Bible carefully, Bible describes God's love really not just about warm fuzzy feelings. За тэгээ Библи бол те хайрыг дүрслэхдээ хайр бол зүгээр нэг юм хөнгөн хийсвэр зүйл биш ээ гэж ойлголдог. Instead, biblical love focuses more on action and decision. Харин Библиэлд хайр бол биднийг үйлдэл шийдвэрт уриалдаг юм аа. 1 John chapter 4 verse 9 and 10 it says, 1-р Иохан 4:9-10 дээр "This is how God showed his love among us. Бурхан хайраа бидний дунд хэрхэн харуулдгийг харуулсан байна. He sent his one and only son into the world that we might live through him." Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг ертөнцид илгээсэн нь түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. And this red line, let's read together if possible. За энэ улаанаар тэмдэглэснийг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. You can read in English, right? Англиар уншицгаая. За 1 2 3 И. Okay, read This- together. This is love. Ready, go. This is love, Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. The Bible is very clear. True love takes an action and makes a sacrifice for the person that He loves. Библийн дагуу бол жинхэнэ хайртай, үнэхээр хайртай хүнийхээ төлөө ямар нэгэн үйлдэл хийд юмаа гэдгийг харуулж байна. God's love for us was not only about His feeling towards us. Бурхны бидний төлөө хайр бол зүгээр нэг мэдрэмж төдий зүйл байгаагүй маа. If you look at the first sentence, it says God showed His love. Эхний энэ өгүүлбэрийг харах юм бол Бурхан хайраа харуулсан гэж. So true love is what it gives and what it chooses to do when things are difficult. Тэгээ жинхэнэ хайр бол альва ямар нэгэн зүйл хүнд хэцүү бэрхшээлтэй болох үед ямар нэгэн зүйлийг те өгдөг, харуулдаг, илчилдэг ийм зүйлийг хэлдэг юм аа. Think of your emotional feelings like a battery on your phone. За та бүхэн яг энэ сэтгэл хөдлөлийг те утасны батарейг бодоод үзье. When you meet someone, your emotion, your feelings are high and your battery is 100% charged. За яг анх нэгэнтэй уулзраа те маш их сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн байх үед яг л батарей 100% байгаа мэт. But as time goes by, just like your battery, the battery runs out, it drains. За яг нөгөө батарей гэдэг зүйл чинь те ашиглах тусам яадаг вүлээ шавхагддаг те. And just like that, your emotional feelings drains gradually as well. Яг үүнтэй адилхан сэтгэл хөдлөл ч гэсэн бас шавхагддаг юм аа. Because of the conflict, because of the stress, because of the differences you find out between two, your battery runs out, your emotional battery runs out. Тэгэхээр маргаан зөрчилтөн үл ойлголцол стресс гэдэг энэ болгоноос болоод сэтгэл хөдлөл маань баг-багаар ингээд байхгүй болдог. What would you choose to do when your emotional battery drains out and you don't feel that
that stimulation anymore when you see the person. За тэгээд нөгөө хайртай дуртай байсан хүнээ хараад янз бүрийн асуудал маргаанаас болоод ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй болцсон үед та яг юу хийх вэ? That's when God's principle-based love kicks into our relationship. Яг тэр үед л те Бурхны одоо тэр хайрын зарчим бидний харилцаанд орж ирэх ёстой. Because God's love, it's not like a battery on the phone, but a plug into the wall, the power source. Тэгээ Бурхны хайр бол энэ гар утасны батарей шиг биш юм аа. Бурхны хайр бол харин яг тогонд шууд залгагддаг тэр кабель юм аа. It never runs out as long as your plug is plugged into the wall, which you are connected to the power source. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхантай холбогдно гэдэг нь те яг л нөгөө батарейг залгуурн залгахад цэнэглэгддэг шиг та Бурхантай холбогдох үед тэр хайранд бас холбогдож байна гэсэн. I emphasize this morning that it is the principle-based love that keeps to choose to love each other despite the differences we have and despite the drained emotions we have. Тэр та бүгдийг энэ Библийн зарчмын дагуу хайрыг те эрхэмлэж энэ хайртай холбогдоосоо гэж хүсэж байна. Ellen White gives us a very important counsels on what true love is. За Ellen White яг жинхэнэ үнэн хайр гэж юу юм бэ гэдэг талаар нэг гайхалтай зүйлийг хэлсэн байна. In the book called Ministry of Healings, Ellen White says that love is a precious gift Хайр бол үнэхээр үн цэнтэйг бэлэг юм аа. which we receive from Jesus. Есүсээс л хүлээж авдаг бэлэг юм аа. God has given us many gifts in our lives, but more than anything else, love is one of the most precious gifts that we can ever have and share with each other. Бурхан бидэнд маш олон гайхалтай бэлгүүдийг өгсөн. Гэхдээ тэр дундаас хамгийн агуу нь мэдээж хэрэг хайр юм аа. But there is an important thing that you need to remember about the love that God has bestowed upon our lives. Тэгээд Бурханы бидэнд өгсөн хайрыг бодох үед та бүхэн нэгэн чухал зүйлийг санах хэрэгтэй. This is the key sentence. Please remember. За яг энэ түлхүүр өгүүлбэрийг та бүхэн бас маш сайн санаарай. Pure and holy affection is not a feeling, but a principle. Цэвэр ариун хайр бол мэдрэмж биш харин зарчим юм аа. Let's repeat this sentence together. За энийг хамтдаа уншицгаая. I want you to keep this sentence in your mind as you continue to build up your relationship with each other. Та бүхэн бие биентэйгээ харилцахдаа энэхүү зарчмыг байнга санаж яваасаа гэж хүсэж байна. Okay, let's be ready, go. Pure and holy affection is not a feeling, but a principle. How does a principle-based love look like? За зарчим дээр суурилсан хайр яг ямар үед юм болоо? When emotional love is guided by your mood and impulse, За сэтгэл хөдлөл хөтлөгдсөн хайр бол те яг тухайн үед зан чанар ямар байна? principle-based love is guided by truth, integrity, and commitment for each other. Харин зарчим дээр суурилсан хайр бол үргэлж үннээр чин үнэнч шудраг байдлаар хөтлөгддөг. When your love is based on emotions only, under stress, the love fades when tired and annoyed or challenged. Харин стресс бухимдал тохиолдох үед сэтгэл хөдлөлтөөр суурилсан хайр бол замхан алга болдог, амархан үгүй болдог. But if your love is based under principle, you choose to care and forgive when it's difficult. Харин зарчим дээр суурилсан хайр нөхцөл байдал хэцүү болох үед харин яадаг вэ гэхээр If your love is based on principle, your love becomes strengthened even more when you see greater challenges in your life, in your relationship. улам илүү харилцаагаа хүчрхэгжүүлж бие биенээ хайрлаж халамжлах дээр тогтдог. Look at the example of Jesus in the Garden of Gethsemane before he passed away. За Есүс Христ загалмаа дээр цовдлогдохоос өмнө нэгэн гайхалтай түүхийг бидэнд үлдээсэн. How did Jesus feel at that night? Яг энэ шөнө Есүс яг юу мэдэрч ирсэн болоо? How was his feeling on that night? Ямар хөө мэдрэмжтэй байсан бол? He wasn't feeling so well at that night, you know. He must have felt like he wanted to give up on the mission that he had received from his father. За мэдээж хэрэг түүнд бол маш сайхан байгаагүй. Тэгээд ааваасаа эцгээсээ авсан даалгаврыг биелүүлэхэд бараг л те бууж өгмөр санагдчихсэн. He knew that all the people he loved so much will run away in front of the cross because they confessed that they love Jesus, but in front of challenges and difficulties, they just decided to give up on that love and run away.
Тэгээ яг загалмай өмнө те цовдлогдохын өмнө түүнийг дагж ирсэн хайртай гэж хэлсэн хүмүүс нь бүгдээрээ байхгүй болцсон. However, even though his feelings were telling him to give up on that responsibility and run away, Jesus made different decision that night. За магадгүй хүмүүс бид нар байсан бол те яг тэр тухайн үеийн мэдрэмжээсээ болоод даалгавраа биелүүлгүй бууж өгөх байсан баг. Гэтэл Есүс бол тэндээ үлдээд даалгавраа And биелүүлсэн. this was the prayer that Jesus offered to God on that night. За тэгээ яг тэр чинь Есүсийн Бурханд өргөсөн залбирал бол энэ байна. My Father, if it's possible, may this cup be taken away from me. Аава хэрэг боломжтой бол энэ аягийг надаас зайлуулаач. Father, I want to run away. This is too much for me. Аава энэ дэндүү хэцүү байна. If it's your will, please take this cup away from me. Хэрвээ боломжтой бол энэ аягийг надаас зайлуулаач. But the next sentence is what it matters the most. Гэхдээ дараачийн өгүүлбэр нь Yet, not as I will, but as you will. гэхдээ миний хүслээр биш таны хүслээр болох болтугай гэж хэлсэн. Dear youth in Mongolia, please remember that this is the principle of the Calvary love. Тэгэхээр залуучуудаа энэ бол хайрын зарчим байна. Jesus didn't go to the cross because he had a warm, fuzzy feelings that night. Үнэхээр аз жаргалтай баяр хөөртэй байсан учраас Есүс тэр шөнө загалмаа дээр цовдлогдохоор яваагүй маа. But Jesus went to the cross because his love was based on the principle, sacrificing, unconditional, giving, embracing, even though the circumstances and the situation may not look favorable to him. Гэхдээ Есүс ямар нэгэн шалтгаан тооцоолгүйгээр те ямар нэгэн нөхцөлгүйгээр өөрийгөө золиослохоор хайрыг зарчмыг биелүүлэхээр загалмаараа явсан юм аа. And that's the kind of decision I want you to make when you build up a relationship with other people around you. Ийм учраас та бүгдийг бусадтай хэн нэгэнтэй те харилцаа тогтоохдоо ийм л зарчмаар харилцаа тогтоогосоо гэж хүсэж байна. Between your boyfriend and girlfriend or with their family or with their church friends, whatever relationship it may be, please base your love on the principle, not on your feelings. Тэгэхээр та бүхэн найз залуутай, найз охинтой эсвэл гэр бүлийнхэнтэйг найзуудтайгаа ч хэн нэгэнтэй харилцаа тогтоосон бай. Мэдрэмжэн дээр суурилсан харилцааг битгий тогтоогоорой. I want to share with you the final verse for the day, and it's found in 1 Corinthians chapter 13. За 1-р Коринт 13 дугаар бүлэг дээрээс нэг ишлэг We хуваалцъя. all know 1 Corinthians chapter 13 because it's a chapter that talks about love all the way. За бид бүгдээрийнх нь мэддэхтэй хайрын тухай ярьдаг юм ишлэл байна. If you look at every single sentence written in 1 Corinthians chapter 13, you will recognize that love is not just a noun but a verb. За хэрвээ та бүхэн энэ ишлэл дээр гарч байгаа үг нэг бүрийг харах юм бол хайр бол нэр үг биш үйл үг байна. Because of the time, we're not going to read the entire chapter, but just a few sentences I want to share with you. За яг чухал хэсгүүдийг хамтдаа уншъя. Love is patient. Хайр бол төвчээртэй. Love is kind. Хайр бол инэрэнгүй юм. It does not envy. За хайр атаархдаггүй. It does not boast. Энд чи юу лээ? It does not say, "Oh, I'm the best." Ихрэхдэггүй. And it's not proud. Бардамдаггүй. It's not easily angered. Уурлахтаа удаан. And it keeps no record of wrongs. Мууд тооцоо хийдэггүй. This is how principle-based love looks like. Энэ бол зарчим дээр суурилсан хайр юм аа. If you want to be patient, you have to make a right choice. Хэрвээ та төвчээртэй байх юм бол мэдээж зөв сонголт юм. Kindness is an action to reach out to the people that you may not like. За тэгээд дургүй хүмүүстэй ч хүртэлтэй хурц үйлчлэх тэр зүйлийг бол ээлдэг гэж хэлээд. And keeping no records of wrong, forgetting each other's mistakes is a decision that you make. Би биенийхэн бурууг дотроо хадгалаад те байгаа дэйлгүй харин уучлаад мартах хэрэгтэй. Don't just take this message as a sentence written in the Bible, but take it to your heart and do your best to practice them so that it can enhance your relationship with each other, reflecting the character of Jesus Christ. Та бүхэн энийг зүгээр л нэг Библиэлд байдаг ишлэл гэж битгий хүлээж аваарай. Зөв сэтгэлдээ шингээгээд бусадтай харилцаанд энийг тусгал болгож харуулаарай. As I conclude, I like to share another quotation from Ellen White. За Эллен Вайтийн хэлсэн үгнээс хуваалцъя. And she again says, true love is a high and holy principle. Жинхэнэ хайр бол үнэхээр ариун зарчим юм аа.
The Bible never describes love as principle, but the way how God showed and Jesus showed His love for us is based on the principle, not on the feelings. За Библиэлд бол хайр зарчим гэж хэлдүүжсэн Есүсийн үйлдэл тэр бүхнээс харах юм бол те энэ бол үнэхээр ариун зарчим юм аа. But Ellen White, over and over again in her many different writings, describes love as a principle, not as a feeling. Эллен Уайтга маш олон бичээсүүд дээр те хайр бол зарчим юм аа гэж хэлсэн. Энэ бол мэдрэмж биш юм аа гэдгийг байнга хэлдэг. And let's move on to the final sentence of this quotation. За энэ хамгийн сүүлчийн өгүүлбэрийг уншъя. It says, "Let the youth practice self-denial and manifest kindness, courtesy, and Christian sympathy." Залуучууд өөрсдийгөө үгүйсгэж ийдэг зан чанарыг те Христ итгэлд зан чанарыг харуулцгаая гэж уриалсан. If you can love your boyfriend or girlfriend like this, despite all the challenges you may face from your relationship, you will be able to continue to love each other with the love of Jesus Christ. Яг энэ зарчмыг та бүхэн харуулж чадах юм бол та харилцаагаа удаан хадгалж авч үлж чаднаа. Would you be willing to practice such kind of love to the people around you? Та яг энэ хайрыг те эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст харуулахыг хүсэж байна уу? Would you practice this kind of love to your boyfriend or girlfriend? Найз охиндоо, найз өвгөндөө энэ хайрыг харуулахыг хүсэж байна уу? It can be challenging, but it's worthwhile trying. Энэ үнэхээр төвчээр шаардна, шалгууртай те, сорилттой гэхдээ Бурхны хүсэл бол энэ юм аа. This is one of my favorite Bible verses that describes the love of Jesus Christ. Есүсийн хайрыг хамгийн сайхнаар харуулсан ишлэл гэж би боддог. The night before Jesus was arrested to be crossed on Calvary. Тэгэхээр Есүс баривчлагдаад Калварын толгод руу явахын яг өмнөх шөнө John chapter 13, you see the final action, final moments of Jesus being heading towards the cross. Есүс загалмай руу явах яг тэр хамгийн сүүлчийн орой Есүсийн амьдралд болж тохиолдсон зүйлүүд Иохан 13 дээр гардаг. It says that Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Есүс энэ ертөнцөөс салж эцэг рүүгээ очих цаг нь болсныг мэдчихсэн. Jesus knew that the time had come for him to say goodbye to his beloved people. Хайртай хүмүүстэй баярлалаа гэж хэлэх цаг нь ирж байгааг Есүс мэдчихсэн. And the Bible describes that Jesus loved all the people, knowing that most of them will forsake him and even nail him on the cross and deny him. Jesus loved them to the end. Тэгээ Есүс эцсээ хүртэл те өөрийг нь доромжилж ирсэн те загалмай дээр цовдлж ирсэн хүмүүсийг ч хүртэл бүгднийг нь хайрлаж ирсэн юм аа. Please remember, no matter what will happen into your life, Таны амьдрал юу ч тохиолдсон Jesus will love you till the end. таныг эцсээ хүртэл хайрлах болно. As long as we don't turn around from him and run away from him, he will always be there to take care of us and love us with his principle-based love. Бид нэр өөрсдөө л түүнээс урвж эргэж харж явдгүй юм бол Есүс таныг хайрлсан хэвээрээ байх болно. So my dear beloved youth here in Mongolia, always look to the cross when you face some challenges in your relationship. Та бүхэн сорилт бэрхшээлтэд тулгарх үедээ үргэлж загалмай руу харж байгаарай. And remind yourself of the kind of love that you have received from Jesus. Та Есүсээс яг ямар хайр хүлээж авсан? And because you have freely received the love of Jesus, a principle-based love, Та Есүсээс тэр зарчим дээр суурилсан хайрыг үнгүүгээр хүлээж авсан гэдгээ санаарай. it is now our turn, your turn, my turn to love each other with principles, not with our feelings. Харин одоо бид бүхэн бие биенийгээ те яг энэ хайраар тэр зарчим суурилсан хайраар хайрлах ёстой. If you are willing to practice such kind of love, please stand from where you are. Тэг яг энэ хайрыг хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс байвал хамтдаа босхгүй юу? Not a love based on feeling, but based on principle, like the love of Jesus Christ. If you want to love in such a way, Мэдрэмжэн дээр биш зарчим дээр суурилсан хайрыг харуулцгаая. please join me in the closing prayer.